मुनुटो मना चुन त सासा लाट फे नेटर नसा टुन्ट ल मरेको मगा आदिम काल निसे गनगन लडो अन मुनुटे बस्ती विकास यावल नेपालले चोपिन्छन खुसिया सिटे चुना इमसन ठगु जीवन याकावल इपे ठीठी क्षेत्र विकास जुरिङका इमसन खुशी ल या टोनीको मयासे थपिन चोनीको बस्ती है चानी मटिक ल हाका टोनीको प्रविधि आविष्कार या लिच्छवी काल व मल्ल काले सरकार जनता टेटा टोन त नेट लय व्यवस्था कठ इमसा ट्वाटले टु भुंगा हिटिगा आदि व्यवस्था या नाम अन लिपे सरकार अजाग छु प्रविधि व्यवस्था याउ खनमरो राणा काले वीर शमशेर सुनि गए जनता लटन डेमरका आधुनिक पाइपीय माध्यम ट्वाटले धारा हया बिल आधुनिक विज्ञान पाइपीय माध्यम ट्वाटले छे ठंक ल हेगो प्रविधि ठैगो है सुनिगै लो हिटिया प्रविधि अनुकरण खटामा थो पाइपीय माध्यम ट्वाटले ल हेगो प्रविधि ठैगो नेवाटेसा नापान से थपिनको ट्वाले हागा टगो लो हिटी प्रविधि विकसित रूप ख पाइपीय माध्यम वइगो लय लागि छौ ठासे पुखु डेका उकि पाइप सना ट्वाले ल छया है खटे लो हिटी हाइगो हिटिया प्रविधि न छगो मुहान ढोय माध्यम ल हया देशे हागा टैगो ख थुक्टा उब्लै सरकार जनताई लय आपूर्ति पुंग र तो लो हिटी आविष्कार या खण्ड लो हिटी त्यो यक्को खर्चिलो ज्या यक्को टमी पिन्सा सिबे मेबसन डेके थाको अर्स ज्या जुजुलानी व इमे भाररा टेसन डेक्यु खण्डो गटकी जुजो मान देबे म्या छे भार बि हारिगामे जको मको मंगले चंगो कलाटुंग लो हिटी डेक दिल खटिया येले भन पाछि वनीको लया कोस जरीकी चंगो माका हिटना उब्लै मल्ल जुजु पिनि छम भाररा डेके उडका वया पारदारे सन्तान अन्वेषक छत्रबार कास्ट कनाडला नेवाटे अजाको आविष्कारित उब्ले किर्ति नाम सम्बोधन यासा ठौकने हिटिगा हा हिटी लो हिटी त याउ याचन नेपालले ठौकने छलाउ याचन लो हिटी लिच्छवी काल निसे छेलटुंगु दु येल मंगले चंगो कलाटुंगो लो हिटी मान देवे सन्तान भारबी सक सम्बर 492 साले डेकाटे टुंगु ख अझ 2041 साले भटाहिटी भूमिगत लो मोबले ल्यावको भटाहिटी लिच्छवीकाले जुजो अंश परमी पाले बिबु बर्मा सक सम्मत 45 ईसा 621 साले डेकु ख लिच्छवी कालो मल्ल काले याना सोनिगले जक नापा सोडो लो हिटी दुगु या तगदु उकि मडे ठंकने सोनिगले सोस व चेसरा लो हिटी हाया चंगदनी उकि ये सछि व ने निरा इले निए खुरा किपली छिनछरा मध्यपुर ठिमी निए चारा व खपे चे पेरा दनी ठुली मध्य छुद न्यटक निसाउ सी चारा हिटी जको लया चंगदु नेपाली पहाडे गामे वन दाजा थजागु हिटी दैमखो अन लय मुले पोट वाचा सुचका ल हाका तै उकि हे इमसन ल छलाचनी तर सोनिगले हिटी हाया चनी ल ड्योने देने जको सुल्ल वया चनी हिटी देखेको इच्छा जीवन न्यनी लाठा गाम हिवन ल वइमो उकि लागि लय मूल गण्डो लय स्रोत गण्डो आदि अध्ययन अनुसन्धान याना जग व्यवस्थित रूपमा ल हाके भई अठ मजुल के जाया क्वासिटी हुन फो हिटी देका टको ठासे टुठी ल व्याउ थे ल व्याउ मको बैटले लय मूल ठा जग न्याप्ने ल ठाव्या चनी अझा ठा न्याप्ने ल दैगुले बोप्याना चनी अन्यको ल मेठा छोसा बोहे अथे ल व्याउ चनी अझै उठासे गुल्टको चुए ल ठाव तैगु यकिनिया टुंगा ठुली को ढोलाया यंकल दासा ठुली कोए बालको ल हाइ तैगु ल्याजा याना जग अननिसे ढोलाया हिटिगाले चंग ल हिटि हाकि यंकी बोन ल व्याम उठासे हिटि देकी उठासे जख अथवा भचतापकन अझा ल व्यावको मूल मोर्सा मेगो उपाय मानिमा मेगो उपाय दैगो हिटी देगो ठासा टापको दुगो खुशी अथवा खुसान से ढ डेका या लो हिटी हाकेको ख नेपाल गाय सा खेन चंगु गु लय टुकु ख थन बर्खा वइगो वा गुया दिने प्याना लेना चुनी वे प्यागु ल सुएना गुया कोस मूल त जना प्याउ या चुनी अजा मूल पट्ट लगाइना अनन से ढ लाया लो हिटी ल हाकेको गई अजा लख अपयना गुया कोस हिटी डेका तै थो सर दुनी खनमरो सुनिगले गुयन ल पिक्या हिटी हाका टेगु टेगो पहिरो मोयकु छौ बिदिन खटाइ गुइन दिने यक्कु ल मुना चुन धासा अनचाप्यना नाइसे चुना पहिरो वयको
हिटिका निर्माण रहेको गुण ल पिकिया गुण संरक्षण यागु न ख गन गन डोमच डेका उकि आक्सा वेगु वा मुंका वे कोसा डेका त हिटि ल हाकि न या तर चिगो डोमचा दक्षिण ल वेट गाई मु नाप टट गो गुण प्यागु लखे डेट राजकुलो डेका देशे ल याटै उकि ल हिटि जुकि यंकाटै अजग डेट हो या लख पुखली ल थनि जाना या नापान से हायाचंग हिटिया मूल सुना उकि ल वेगु अवस्था मन त ढासा मेगो उपाय छेलेको न या अर्जुल ढासा निकुए सुके तापक चंग खुशी निसे ल त मुया हिटिया हाके थति मया से पुको डेका पुखै दफी टु डेका वे टुइ दुनि ढ डेका हिटि जुकि यंकी गन खुशी दुठी है टु डेका वे टुठी पुखो जागा टेगो वे पुखले हिटि ल हाका टेगो न या मुहानी ल छौकट फिर थे खौसी चुनिगले अन किटान त अभ्यास गर्दै ऐसा न मेगो किलो त डेफुले ल चले या प्रबिट न छलाउ या तो प्रबिट कथा टले याउगो टुयुगो हागोगो ठिठी रंग च्यापि नाप फि हागजा कोचा मसिनचा पोचा आदि लय टले ठाट से दया उकि लखे वगे किलो त चले ना ल जगो छोइ गन गन हिटी हाइगो ल ब्याखि नवर गा टुनिगि जाइ म अजा हिटे मासु ताउ किलो न हिटे टोने वया चुनि थोटैगो ल टले चले त मागो चुए उल्लेख ना त जुन तया मोट उली ख हिटे ज्ञान प्राण दैउ है मूल खुशी टु पुकु गु डोमोचा व ब ठा वइगो ल ख भुया डठी डोमोचा डेगा टेगो नेवाटे चलन अजग डोमोचा जना भुया दुनचंग चा प्याकाटै डोमोचा भुन दुनिया ल साला चुनिगु जाय ल य मूल दिन डोमोचा डेगाटै अजग डोमोचा मासे याटकी ल य स्रोत सिनी रगा डोमोचा फुट लाखे नागो लसी आदि ना बिया कि छि मजुरगा सतर्क जना त तु भुंगा फुखु व लो हिटे न्याप्लेन लो या चुनि मटगा ठ्याठ से ख गोचर डेगाटै ख दै लय निम्ति जग मखो पर्यावरण सिचुक चुन्ट ख भया याट मिदित पेपाचु त जुएट न छन बेन्डुन ल ठाका टेट ग्वाल ना चुनि ख मन्दिका उग ठा सुख जुया बन्डुन चंग ल क्वा हुने थजाउ छन अथि ल ठाका अन्य ल सुएना लो हिटी हाकाटै लो हिटी हाइगो लय स्रोत बारे डाक्टर रोशन श्रेष्ठ ताफो ठड्डो ये फुफु 45% लय स्रोत फुफु ख दि सागा छे छे टोम्पला उनीको ल डक्को सागले मुनि ख वे ल रसे ज्यावना हिटी हुनी 35% हिटिया लय स्रोत सागा ख दिन केव छे छे लिकस टको बा चिको केव दै अन हे ल यक्को सोसे ज्यावना जमिने हुनी 15% लय स्रोत केव ख मेगो 5% जक बर्खय ल पाखय ल आदि ख बच्च टको हिटिगाले छडा सुया अफवा हिटिटा दया छ अझ उठासे चुङ डक्को हिटिया मुआन छौया जुया चनि मुखो सोडा हिटि दस सुङहे मुआन ल हाका टौ जिफु गन छडा हिटिया न्युगो मुआन लोका छना ल हाका टौ गुली चिच्चको हिटिगाडु अटे चिको हिटि ल य मुहान बमला ढेग स्पष्ट लय मुहान बला ठा अथवा टगो मछि मुहान दुगो ठासे चुङ हिटिगान टकु जि कोन्टी हिटि आलको हिटि चास हिटि तंग हिटि हिटिगान टकु जु अन लो हिटि जक यकु दुगो मको ल रान त रा